Zdravo drugari, nije nas dugo bilo, nabavili smo novo auto za projekat, u pitanju je Opel Vectra A. Ja se unaprijed izvinjavam zbog glasa, malo sam prehlađen, ali nebitno. Ovaj Audi je prodat, tako da Vectra došla sasvim neplanirano i to nam je sljedeći auto za projekat. Šta je posebno na autu, ne znam koliko se vidi na snimku, posebno je to dakle, da je ona sva kompletna odrađena u Raptor. I što je jako bitno za Opel, pogotovo ovih godina, je da nema grama korozije, znači apsolutno grama korozije nema. U pitanju je model A iz 92. godine, nije facelift, nego ona prije facelifta, 1.6, 55 kW, atmosferac naravno. Sad već su neke stvari rađene na auto, prvo ajde da krenemo od mana, jel? Što da vam pokažem. Dakle, šta ćemo raditi? Morat ćemo mijenjati retrovizor. Nebo je ovdje malo popustilo. Da, inače ima šiber koji radi savršeno. Inače, generalno nebo je u prilično dobrom stanju. Ispod su presvlake, sedišta nisu baš najčistija. Već smo radili neki prepravke obačene, znači sad s obrtajima, inače paš rez. Aster F, ako se pitate gdje je tapacirung je kod tapetara. Tapacira se mali, jedan dio je pukao, tako ide kompletno tapaciranje. I tako, inače sam imao problem sa patizačem, to smo riješili pa sam tako iskidao tapacirung, tražio drugi, inače jako teško naći dijelove za automobil. Danas je ubačeno oba zvučnika prednja, bila su membrane su otišle, to smo promijenili. Ubacili smo također daljinsko. Ovdje je neki stari tapacirung koji sam ostavio zbog žabica, inače auto je haos, tek treba ovih dana, znači sve izbaci iz njega da se sredi. Ali dobro, nazove radni auto, tako da zato si nabačen pak Traeger, to je skromni nosač, inače originalni. Ne znam šta vam rekao, auto je kupljeno u Livnu. Eto, pozdrav za Midnight Madness koji je već prošao, šta je to već neki tuning događaj, šta već. Momci ga onako održavali mehanički sasvim korektno. Kuka je od Opel Astre, inače nije baš najsretnije prečvršćena, jel, tako da ako neko ima originalnu kuku, neko se javi slobodno, kupac sam. Šta je dalje u planu za automobil? Plan se radi folije, znači na svim staklima, vjerojatno 65 naprijed, 75% nazad. Ove feluge ćemo možda zamijeniti, ostaviti kao zimski set, a ljeti ćemo staviti neke možda nisko profilke, vidit ćemo. Dalje. Inače ima ove LED barove ovdje, primijetio sam da je ovo danas jedno otišlo, dakle ovo moram zamijeniti. Ova dva već imam zamjensko, jako rade, slabo svijetli, to sam naručio sa Temua. Da ovdje neko nešto radio, nešto je gitovano, bolje da nisi ništa ne radio, ali dobro, ajde. Našao sam drugi blatobran za 40 maraka nov, tako da vjerojatno će to ići kad malo posao popusti, vjerojatno nekad na zimu. Da, inače, ako neko ima retrovizor, nek se javi vozačev, dakle ručni nije elektronski. Od nekih daljih prepravki stavit ćemo ovdje zvučnike druge, ovi su otišli. Inače uz auto sam dobio, ignorište, znači punja alata. Uz auto sam dobio ovaj woofer, ispravanje i pojačalo, znači baš ima fin zvuk. Inače auto ima ogroman prtljažnik, dakle nevjerovatno nešto. Inače auto me baš oduševio, ja sam veliki ljubitelj Opela. Jako, izuzetno fino se ponaša na putu, dakle vozi se kao novo auto, baš lijepo leži. Udobnost isto. Zvučna izolacija me baš iznenadila, tako da nekih 100, 120, apsolutno ne neke buke u kabini. Kao da neka viša klasa auta, a ne znači auto koji je staro, eto, koliko, 34 godine. A da, već smo radili kočnice. Prednje, zadnje sam uzeo, stoje kući. I kako majstor da stigne da ih namontira. Da vam si malo unutrašnjost, iako je pun stvari, ali jednostavno prije nisam stigao. Unutrašnjost je prilično dobra, očuvana, tabla je blago pukla, dakle ništa spektakularno. Ubacivat ćemo drugi radi, neki kineski, ali radi posao.
Koštica je dobro. Koštica mjenjača sam već mijenjao. Ovo je ručne kurce, ne mjenjača, mjenjača je već bila zamijenjena. Volan je baš dobar. Ventilacija sve radi, sve uredno. Pogledaj samo tapacirunge ti na zadnjim sjedištima. Dakle, nije ovo sad neki oldtimer da će ići kao Audi u neko sređivanje. Kao ovo je auto koje je spremno za neku šumu, za nekog lovca kog sam shvatio tako nešto. Čak je blago odignuto, ne znam koliko se vidio na snimku. Tako da vidjet ćemo, znači radit ćemo neke stvari šta nam padne na pamet. Ono što me iznenadilo baš posebno da bi izuzetno jeftin za održavanje. Baš jeftin i kad smo već kod održavanja jako mali potrošač. Taj 1.655 kW meni prosjek nekih 8,5 litara, isključivo dakle grada i čak je uglavnom po teretu, dakle vučem prikolcu sa njim. Većin slučajeva prikolca zakačen za njega i tako vuče svašta nešto. Ja sam oduševljen s autom, da li će ići na prodaju, nemam pojma, vjerovatno hoće nekad u budućnosti kao i sva druga auta, ali sad trenutno kaže dok ne završimo folije, ne odradimo zvučnike, možda neke druge feluge, šta je već, možda ćemo čak i krov raditi, ne znam da li bi radio krov crno, jer zato jeste u dobrom stanju, ali sva je ona crna, dakle vjerojatno će krov ići crno, vidit ćemo, blago su stubovi ovdje oštećeni, ali ništa spektakularno. Jedan imao sam problem sa ručicom ovdje, nije radilo blicanje, tako da ako znate većini slučajeva, a kada ne radi blicanje, 90% je od ove ručice ovdje za žmigace. Da vidite malo kako izgleda sa šiberom dignutim. Dakle, može ovaj položaj, a može skroz se podvući vam pod karoseriju. Također se zahvalim ovom prilikom i Joci i Đorđu iz Prnjavara. Ispoštovali se nekim stvarima, dakle, sa ručicom zamijenili smo sat i tako da mi je par nekih savjeta. Sad više ne znam ja šta smo radili. Da, poklonio mi ovu LED traku. Ne LED traku, LED sjelcu. Eto, hvala Joco. Ako slušaš ovo i gledaš. To je to. Dakle, ako neko ima kuk originalno, nek mi se javi. Neki feluge isto zanimljive, mislim da sam ne 4 puta 100. Sad ne znam, promjerao to ovi pelaši, znaju. Javite mi se, predlažite šta bi još drugo mogu mijenjati, šta bi se moglo raditi na automobilu. Dakle, ništa ekstremno, znači uzite obzira da je ovo auto koje se vozi svaki dan i uglavnom se koristi za posao. Da ići Dubinsku, vjerojatno sljedeći mjesec krupati vremena. To je to, drugari. Dajte mi neke ideje pa se čujemo, vidimo na sljedeći klip sa nekim dodacima na Vektor. Pozdrav!